Lockheed Martin F-22 RAPTOR. Iyi niyo ndege ya mbere ku isi ikoranye ikoranabuhanga rya gisirikare rihambaye. Hamwe n'umuvuduko wayo wa Mach 2.25, ni ukuvuga kilometero zisaga 2414 ku isaha. Iyi ndege irihuta kurusha amajwi y'inshuro 2.5. Ifite ubushobozi bwo kugurukira hejuru cyane mu kirere, kuburyo izindi ndege zisanzwe zidashobora kugera kuri iyo ntera. Iyi ni indege y'intambara yo mu kiragano cya 5. Ndabizi neza iyi video iraza kugutangaza. Ariko se hagati aho ni iki cyakuza kuba mu biyandikishije kuri JD Rwanda? None se uri muri tegereza izi ndege zidasanzwe? Ese ni waba wifuza kwinjira mu isi bitangaza? Ubaye ukanze subscribe no kukazokera aka kanya wakwikomereza urugendo rwo gutembera muri iyi ndege idasanzwe. Ugira ubwoba, JD Rwanda niyo nzira iguha ibiganiro byihariye utabona ahandi mu buryo bukoroheye. Iyi ndege kuva muri Amerika igana mu Rwanda yahakoresha igihe kingana iki? Hagendewe ku muvuduko wayo ishobora kuhagera mu gihe kiri hagati y'amasaha 5-8 bitewe n'aho ihagurutse n'aho yerekeje. Ugereranije ni inshuro zirenga 3 ku muvuduko w'indege zisanzwe zikora ubwikorezi bw'abantu n'ibintu. Ubu F-22 RAPTOR ikoreshwa n'igihugu Yayikoze gusa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nizo zonyine ziyifite kandi ntabwo ziyigurisha mu bindi bihugu kubera amabanga y'ikoranabuhanga ryayo. Iyi ndege yatangiye kubakwa mu mwaka w'1996, maze igikorwa cyo kuyubaka no kuyongerera ubushobozi gikomeza kugeza mu wa 2011 ubwo inganda zahagarikaga gukora izindi nshya. Ariko hari n'abavuga ko yatangiye kubakwa mu mwaka w'1980, gusa bashobora kuba bavuga igihe hatekerezwaga umushinga wayo. Ariko ubundi yatangiye kubakwa nyirizina mu 1996 nyuma yo gutsinda igerageza ryayo mu 1991. F-22 RAPTOR yashyizwe mu ngabo za Amerika mu wa 2005. Icyo gihe yari intwaro nshya kandi ikoranabuhanga ryayo ryari rihambaye kurusha izindi ndege zose z'intambara. Kubaka F-22 byasabaga abakozi b'inararibonye barenga 25,000 barimo abatekinisiye, abahanga mu bya aerodynamique, abenjeniyeri ndetse n'abakozi bo mu nganda za Lockheed Martin, Boeing na Pratt & Whitney yakoze moteri zayo. Mu by'ukuri iyi ndege ntisanzwe kuko kugira ngo yuzure neza yakozwe n'inganda 3: Lockheed Martin, Boeing na Pratt & Whitney yakoze moteri zayo. Mu mateka yayo, Amerika niyo yonyine yayikoresheje mu mirwano no mu ntambara zitandukanye, cyane cyane mu bikorwa byo kurinda ikirere no gukora ubutasi bwihuse. Kubaka F-22 RAPTOR imwe byatwaye hafi miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika. Ariko mu gihe cyose izamara ikora, ibikoresho byose bizakoreshwa hamwe n'amavuta byatwara ni miliyoni 334 z'amadolari y'Amerika. Gusa hari inyandiko zivuga ko F-22 irengeje aya mafaranga. Nibyo kuko hari aho usanga ibinyamakuru cyangwa inyandiko zigaragaza igiciro cya F-22 RAPTOR kigeze kuri miliyoni 361 z'amadolari kuri buri ndege imwe. Icyakora ibi bisobanuro biratandukanye bitewe n'uko abahanga bapima igiciro. Bamwe bagereranya igiciro cya F-22 RAPTOR bakubiyemo amafaranga yose yo gukora ubushakashatsi hamwe n'ibikoresho byo kuyibungabunga mu buzima bwayo bwose, n'abandi bakavuga igiciro cyayo mu gihe cy'ubushobozi bwo kuyubaka gusa. Ibi rero bituma igiciro cya nyacyo kiba gishobora guhinduka bitewe n'imiterere y'isesengura ryakozwe. Umushinga wo gukora iyi ndege watwaye miliyari 67 z'amadolari. Aya ni amafaranga menshi cyane, agereranwa nk'umusaruro mbumbe w'ibihugu bigera ku 100 bifite ubukungu buciriritse. Ubushinwa nk'igihugu kizwiho gushora amafaranga menshi mu gisirikare gifite ingengo y'imari ingana na miliyari 293 mu mwaka. Ibi bivuze ko amafaranga yatanzwe kuri F-22 angana hafi na 1/4 cy'ingengo y'imari y'igisirikare cyose cy'Ubushinwa. F-22 buri saha ishobora gukoresha agera ku 70,000 by'amadolari. Ni ukuvuga ko urugendo rwayo rw'amasaha 5 ruvuye muri Amerika rugana mu Rwanda rwatwara hafi amadolari 350. Turamutse tuyavunje mu mafaranga y'u Rwanda, aya ni hafi miliyoni 450 kuri buri saha. Hari abibaza impamvu iyi ndege ishobora gutera umwanzi ntabimenye kandi yikwije za radar. Ibyo koko buri wese yakwibaza bene iki kibazo.
F-22 RAPTOR ni imwe mu ndege za mbere ku isi zifite ikoranabuhanga rya stealth, bisobanura ko zubatswe mu buryo butuma radar za gisirikare zitayibona byoroshye. Ibi bituma igenda mu kirere cy'umwanzi itagaragaye kandi bigaha Amerika ubushobozi bwo gutungura umwanzi akabimenya yamaze kugerwaho n'igitero. Iyi ndege kandi ifite ikoranabuhanga rya casque ikoreshwa n'abapilote bayo. Tekereza nawe casque ifite agaciro k'ibihumbi 400 by'amadolari. Ifite ikoranabuhanga ryihariye rifasha umupilote kubona amakuru yose akenewe atifashishije ibindi bikoresho byo mu ndege. Yifashisha augmented reality kugira ngo ishusho ry'ikibuga cy'indege cyangwa igitero kiri gukorwa kigaragare mu maso y'umupilote nk'aho ibyo ngibyo ari kubikurikirana imbona nkubone. Ngiyo impamvu ituma ingofero ihagaze agaciro karenga miliyoni 560 z'amafaranga y'u Rwanda. Bitewe nuko ifite augmented reality, ishobora kwerekana amashusho y'ahantu hose umupilote ashaka kureba atigeze ahindukiza umutwe we. Ifite ubuhanga butuma umupilote abasha kubona umwanzi akiri kure cyane, ndetse niyo yaba inyuma y'indege hari kamera zimwereka aho umwanzi aherereye hose. Iyi ndege ifite ubushobozi bwo kumenya umwanzi mbere yuko umwanzi amenya ko iyo ndege iri hafi ye. Byongeye, F-22 ishobora kurasa indege ziri kure cyane mbere yuko nazo zigerageza kuyirasa, bityo ikaba ifite amahirwe yo gutsinda urugamba mu gihe gito cyane. Amerika yahagaritse umushinga wo gukomeza kubaka izi ndege mu mwaka wa 2011 kandi ntiteganya kongera kuzikora. Impamvu ni uko ikoranabuhanga ryarushijeho gutera imbere kandi Amerika ikaba irimo kwibanda kuri F-35 Lightning II, ari nayo ishobora kugurishwa mu bindi bihugu. F-22 ntabwo yigeze ishyirwa ku isoko mpuzamahanga kubera ibanga ryayo rikomeye. Iyi ndege ihaguruka mu buryo budasanzwe. Ifite thrust vectoring technology, bivuze ko ishobora guhindura icyerekezo cy'imiyaga ituruka muri moteri yayo ku buryo ishobora guhaguruka igana hejuru ikihuta cyane kurusha izindi. Ikindi kandi iyi ndege ishobora guhagurukira ahantu hato hashoboka nk'uko kajugujugu zihaguruka. F-22 RAPTOR yubatswe ku buryo umuyaga ugenda uhita hejuru yayo neza, kuko ntabwo iriho ibintu bishobora gutuma itakaza umuvuduko. Ifite ukuntu imbere hayo hasa n'ahatyaye cyangwa habajije ku buryo biyongerera guca mu muyaga. Ikindi kandi ikoreshwa na moteri ebyiri za Pratt & Whitney F119 PW100 zifite ububasha butuma igenda ku muvuduko wa Mach 2.25. Ibyo kandi ikabikora idakeneye afterburners. Ibi bigatuma igendera ku muvuduko udasanzwe. Afterburners ni ikoranabuhanga rikoreshwa muri moteri za jet kugira ngo izi ndege zigire umuvuduko wisumbuye ku usanzwe nyuma yo gukoresha ibicanwa by'inyongera bituma ubushyuhe n'ingufu za moteri ziyongera. Kugira ngo wumve ko iyi ndege idasanzwe, umushinga wo kuyubaka watewe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zonyine. Nta kindi gihugu cyigeze gishyiramo amafaranga yacyo, kuko Amerika itigeze yemera kugira ikindi gihugu kigira uruhare mu ikorwa ryayo. F-22 ikoranye na misile yitwa AIM-9X Sidewinder. Ishobora gushakisha umwanzi mu kirere ikoresheje ubushyuhe busohoka muri moteri z'indege z'abanzi. Ikindi kandi ifite AIM-120 AMRAAM Advanced Medium Range Air-to-Air Missile. Ikaba imwe mu ntwaro za F-22 RAPTOR. Ni igisasu cy'intambara gishobora kwihuta kikarenza umuvuduko wa Mach 4 kandi kikagera ku ntera iri hagati ya kilometero 75 na kilometero 160 bitewe n'ubwoko bwacyo. Iyi misile ni imwe mu ntwaro zituma F-22 RAPTOR iba icyago gikomeye cyane mu kirere, kuko ishobora kwirwanaho cyangwa kwica umwanzi yitaruye cyane. Twese nta gukunda intambara, ariko abenshi mukunda tekinoloji zidasanzwe, kandi icyiza ni uko iyi ndege yifashishwa mu kurinda umutekano w'igihugu. Amerika nk'igihugu kiyitunze kiyikoresha mu kurinda umutekano w'ikirere cyayo, ariko kandi ikanayikangisha abandi benshi ku rundi ruhande nk'umupolisi w'isi wabyigize. F-22 RAPTOR niyo ndege ikomeye kurusha izindi mu mateka ya gisirikare. Ntabwo ari indege isanzwe, ni igikoresho cy'intambara gifite ubushobozi buhanitse kugeza ubu, kandi Amerika niyo yonyine igifite ku isi yose. Nubwo Amerika yatigeze yigurisha ibindi bihugu, kuba ifite ubuhanga budasanzwe, umuvuduko udasanzwe, ikoranabuhanga ryo kwihisha kuri radari z'abanzi ndetse n'intwaro zikomeye, bituma iyi ndege iba intwaro idasanzwe. Urugendo rwacu muri Lockheed Martin F-22 RAPTOR naha turusoreje, ariko ibyiza tugufitiye kuri JD Rwanda ni byinshi cyane. Ntugacikwe n'ibindi bitangaza,
kandi ahanditse subscribe no kukazogera usiga igitekerezo muri comment, kandi duhure mu kindi kiganiro. Murakoze cyane.